шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбору бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намудан мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо ҳамрази абдулмаҷид ва марҷонаи маҳмадалӣ. бо мақсади минбаъд низ мӯътадил нигоҳ доштани вазъи беҳдоштӣ дар қаламрави мамлакат вобаста ба сирояти коронавирус ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзор намудани чораҳои зидди эпидемӣ барои пешгирии интиқол ва пайдоиши сирояти нави коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ҷиҳати таъмин намудани ҳифзи солимии гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ барои гузарондани ваксинатсияи аҳолӣ бар зидди сирояти нави коронавирус COVID-19 чорабиниҳои омодагиро ба роҳ монад. ба нақшагирии аҳолиро аз рӯи синну сол бо дар назардошти марҳалаҳои дуюм ва сеюми иммунизатсия анҷом диҳад. ҳарчи зудтар лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқии дахлдорро оид ба гузарондани иммунизатсия бар зидди сирояти нави коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия намуда барои тасдиқ ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намояд. вазоратҳои корҳои хориҷӣ, молия, рушди иқтисод ва савдо, кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмин намудани дастрасии васеъи аҳолӣ ба ваксина бар зидди сирояти нави коронавирус COVID-19 ҷиҳати дарёфти манбаъҳои иловагии маблағгузорӣ тадбирҳои мушаххас андешанд. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон якҷо бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати таъмин ва риоя намудани чорабиниҳои беҳдоштӣ ва зидди эпидемӣ чораҳои заруриро роҳандозӣ намояд. вазоратҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, фарҳанг, кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби васеъ воситаҳои ахбори омма тадбирҳои фаҳмондадиҳиро байни аҳолӣ оид ба масъалаҳои пешгирӣ намудани пайдоиши паҳншавии сирояти нави коронавирус COVID-19 ва моҳияти ваксинатсия вусъат диҳанд. идомаи ахбор имрӯз дар шаҳри душанбе бо мақсади дар сатҳи баланд ҷамъбаст намудани даври ниҳоии фестивали ҷумҳуриявии чакумаи гесу ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. дар замони истиқлоли давлатӣ бо ибтикори бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади эҳёи дубораи расму оинҳо ва суннатҳои ниёгон ҳамзамон ташвиқу тарғиб намудани арзишҳои миллӣ тадбирҳои муҳим амалӣ карда шуданд ки яке аз онҳо ташкили фестивали ҷумҳуриявии чакумаи гесу ба шумор меравад. аз рафти баргузории ҷамъомади тантанавӣ Нуриддини Қурбон ва Хуршеди Ҳусейн гузориш омода карданд. қабл аз оғози маросими ҷамъбастии даври ҷумҳуриявии фестивали чакумаи гесу дар даромадгоҳи филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев бахшида ба рӯзи модар сисолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби ҳунармандон намоиши ҳунарҳои халқӣ ташкил карда шуд. дар маросими ифтитоҳи даври ҷамъбастии фестивали ҷумҳуриявии чакумаи гесу муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Матлуба Сатториён иштирок карда кулли иштирокчиён ва дар симои онҳо тамоми бонувони мамлакатро ба рӯзи модар табрик кард. боиси ифтихор ва сарфарозист ки зери сиёсати хиратмандона, оқилона, дурбинона ва фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти кишвар муҳтарам ҷаноби олӣ чунин фестивалу озмуну намоишҳо баргузор мегардад ки ба хотири боз ҳам эҳьё намудани расму оинҳои миллӣ, эҳьё намудани ана ҳамун анаҳанои миллӣ ки доштем доир гардида истодааст. баргузории фестивали чакумаи гесу ин боиси он аст ки бори дигар рӯ овардан ба ана ҳамун анъанаҳои миллӣ, яъне рӯ овардан ба ана ҳамон ороиши рӯю мӯй, яъне пӯшидани сари либосе ки ба мардуми тоҷик воқеан ҳам хос аст доир гардида истодааст. тибқи иттилоъ дар даври ҷамъбастии фестивали ҷумҳуриявии чакумаи гесу 474 нафар занон ки аксари онҳоро ҷавондухтарон ташкил медоданд иштирок карданд. ташкил ва баргузор кардани фестивали ҷумҳуриявии чакумаи гесу бешубҳа яке аз ҳамин гуна суннатҳои делинаи ниёгони мост ки ба фарҳанги эҳтиром ва арҷ гузоштан ба мақоми
мақому манзалати занону модарон пайванд мегирад. ҳадафи баргузории фестивали чакомаи гесу тарғиби таъриху фарҳанги тоҷик, муаррифии анъанаҳои неки ниёгон ва арзишҳои миллӣ, инчунин ташвиқи парвариши мӯй, тарбияи муоширати духтарон, ҳунари волои машотаҳо, эҳёи анъанаҳову маросими миллӣ аз қабили мӯйбофон, зулфандозӣ, ҷамолакбофию кокулбофӣ ва талқини зебоипарастӣ мебошад. иштирокчони даври ниҳоии фестивали ҷумҳуриявии чакомаи гесу барои парвариши аз ҳама гесувони дароз, сокини шаҳри Норак Дилбар Салиҳова бо дарозии мӯи 1 метру 90 сантиметр, Дилафрӯз Алиқулова аз шаҳри Панҷакен 1 метру 89 сантиметр ва Зарина Ҳамонова аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ 1 метру 78 сантиметр дониста шуданд. дар фарҷоми чорабинӣ аз миёни 42 нафар духтарони мӯйдароз ба 13 нафари онҳо ки дарозии мӯяшон аз 1 метру 50 сантиметр то 1 метру 90 сантиметрро ташкил медод, бо сипоснома ва маблағи 1000 сомонӣ сарфароз гардонида шуданд. инчунин барои иштироки фаъолона ва дар сатҳи баланд ташкил кардани фестивали чакомаи гесу ба намояндагони вазорату кумитаҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Суғду Хатлон, шаҳрҳои Душанбе, Турсунзода, Ваҳдат ва ноҳияи Рашту Тоҷикобод 1000 сомонӣ маблағ ва диплому сипосномаҳо тақдим карда шуд. дар охир аз ҷониби санъаткорон ва аҳли фарҳанг барномаи рангини консертӣ намоиш дода шуд ки хотири иштирокдоронро болида гардонд. Нуриддини Қурбон, Хуршеди Ҳусейн, Маҳмадсаиди Камол, Фирӯзи Мусо барои барномаи ахбор. дар маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии идона ба муносибати таҷдили Рӯзи модар баргузор гардид. гуфта шуд ки модар на танҳо азизтарин шахс барои ҳар як фарзанд, балки гаронбоҳтарин сарвати ҳар як халқу миллат мебошад. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз аз нахустин рӯзҳои расидан ба истиқлоли давлатӣ ба масъалаҳои марбут ба занон эътибори махсус дода, бо мақсади баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои онҳо, кафолатҳои давлатӣ, баробарҳуқуқии мардону занон ва вусъат додани имконоти иштироки фаъоли занҳоро дар тамоми бахшҳои ҳаёти сиёсиву иҷтимоӣ ва иқтисодию фарҳангии кишвар тариқи ба тасвиб расонидани санадҳои меъёрии ҳуқуқии алоҳида муқаррар намуд ки нахустин ибтикорот дар миёни ҷумҳуриҳои тоза истиқлоли ҳудуди Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил мебошад. мувофиқи натиҷаҳои интихоботи соли 2020 ба Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олӣ 8 нафар зан ё 26% ва Маҷлиси намояндагон 15 нафар ё 24% интихоб шуданд ки теъдодашон нисбат ба интихоботи давлати гузашта зиёд мебошад. гуфта шуд ки тавре аз суханрониҳои пешвои муаззами миллат бармеояд, саҳми занон дар рушди соҳаҳои илму маориф ва тандурустии мамлакат тора афзуда истодааст. имрӯз дар соҳаи маорифи кишвар 73% ва тандурустиву ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ қариб 68%-ро занону бонувон ташкил медиҳанд. хираду наҷобат ва бузургии модарро дар адабу фарҳанги халқу миллатҳои гуногуни ҷаҳон ҳамчун олиҳаи покиву садоқат, машъалафрӯзи зиндагӣ, мураббии ғамхору меҳрубон ва ҳидоятгари некиву накӯкорӣ бо меҳру муҳаббат арҷгузорӣ менамоянд. дар вазорату кумита ва ташкилоту идораҳо бахшида ба рӯзи модар чорабиниҳои фарҳангӣ баргузор гардиданд ки ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш таҳия намуданд. имрӯз ба ифтихори рӯзи модар бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар Коғи Суруш ҳамоиши тантанавӣ бо барномаи фарҳангӣ таҳти унвони «Зиндагӣ аз модар сарчашма мегирад» доир гардид. дар он бо унвони модарон, фаъолзанон, кормандони сохторҳои гуногуни ҷумҳуриявию шаҳрӣ ва намояндагони қишрҳои мухталифи ҷомеа иштирок намуданд. тавре зикр гардид, модар чароғи нурбахшу сафобахши ҳар як хонадон, ганҷи бебаҳо ва фарзанд. ҳамзамон рисолати модар дар поздоштани фарҳангу адабиёт, забону ҳуввияти миллӣ ифода меёбад, яъне тарбияи ҳар фарзанд низ бар дӯши модар аст. ободии ҳар хонадон ба хиради созандаву нерӯи тавонои офарандагии зан-модар бастагии бевосита дорад. аз ин ҷост ки ҳар хонаводаи ободу осуда тимсоли ободию субот дар ҳар давлату ҷомеа дониста мешавад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар доираи сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон масъалаи таъмини ҳуқуқу манфиатҳои занону модаронро ҳамеша дар маркази диққат қарор дода, ҷиҳати беҳтар гардонидани вазъи иҷтимоии занону модарон, ҳифзи ҳуқуқи оила ва модару кӯдак, фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагиву корӣ барои бонувону модарон ва муҳимтар аз ҳама, ҳарчи бештар ба раванди идораи давлат ҷалб намудани онҳо ва баландбардоштани нақши иҷтимоии занону бонувон ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ намуда истодааст. тавре гуфта шуд, бонувону хоҳарон ҳамчун сокинони пойтахт иқдомҳои созандаи шаҳрдориро ҳамеша дастгириву ҷонибдорӣ мекунанд ва дар амалӣ сохтани корҳои ободиву созандагӣ дар шаҳр, махсусан баҳри таҷлили сазовори 30 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон нақши беандоза доранд. Сипас баҳри болидарӯҳӣ бонувону модарон ва иштирокчиён дастагули мусиқӣ иборат аз суруду таронаҳои дилангез дар васфи зан модар бо иштироки устодони санъат ва ҳунармандони ҷавон пешкаши ҳозирин гардонида шуд. тантанаи ҷашнӣ бахшида ба рӯзи модар дар кохи афсарон бо иштироки ҳайатҳои роҳбарию фармондеҳии вазорати мудофиа ва занону бонувони дастгоҳи марказии ин ниҳоди қудратӣ ва ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ бо шукӯҳи хоса баргузор гардид. дар оғози ҷамъомад роҳбарияти вазорати мудофиа доир ба ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳи доимии сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ нисбат ба низомиён, саҳми модарон ва занону бонувони низомӣ дар самту соҳаҳои гуногуни артиши миллӣ сухан гуфта иброз дошт ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми навбатиашон ба маҷлиси олӣ ба фаъолияти занону бонувон баҳои баланд дода таъкид намуданд ки мо ба азму ирода ва масъулиятшиносии занон ҳамчун нерӯи бузурги ҷомеа эътимоди комил дорем. дар ҷамъомад инчунин қайд карда шуд ки модар барои ҳар як инсон азизтарин кас буда, албатта бисабаб нест ки муқаддастарин мафҳум яъни ватанро бо мафҳуми модар баробар ва ҳамрадиф донистанд. ин ду мафҳум барои ҳар як инсони соҳибақлу соҳибватан арзишу манзалати якхела доранд. тамоми бузургону донишмандон ки бани инсоният ба он ифтихор дорад, зодаву парвардаи модарон мебошанд. лозим ба ёдоварист ки дар арафаи таҷлил аз рӯзи модар байни занон хизматчиёни ҳарбии вазорати мудофиа, навъи қушунҳо ва дигар ҷузъу томҳо аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш мусобиқа баргузор гардида буд ки дар идомаи ҷамъомади тантанавӣ он натиҷагирӣ ва ғолибони мусобиқа бо ҷом, медалу ифтихорномаҳо ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. дар охир ҳунармандони ансамбли шарафи вазорати мудофиаи мамлакат бо барномаи рангини консертӣ баромад намуда ба чорабинии ҷашнӣ шукӯҳи хоса зам намуданд. имрӯз кормандони вазорати корҳои дохилӣ бахшида ба рӯзи модар ва баландбардоштани манзалат ва мақоми зан дар ҷомеа чорабинии идона доир намуданд. дар чорабинӣ кормандон ва собиқадорону бонувони шуҷои вазорати корҳои дохилӣ иштирок ва суханронӣ карданд. боиси ифтихор аст ки имрӯз занон дар як саф бо мардон дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратӣ кору фаъолият намуда дар баробари ба ҷой овардани рисолати модарӣ, инчунин дар таъмини сулҳу субот, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, ҳимояи манфиатҳои шаҳрвандон ва тарбияи ҳарбӣ ва ватанпарастии ҷавонон саҳми назар аст мегузоранд. дар ин рӯз чанд нафар кормандон ки дар чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе иштирок намуданд, бо ифтихорнома ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. ҳамасола аз ҷониби роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади боло бурдани мавқеи занон дар ҷомеа пайваста тадбирҳои судманд андешта шуда дар баробари мардон онҳо низ ба корҳои давлатӣ ҷалб карда мешаванд. ба тасвиб расондани фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа як қадами қатъӣ дар роҳи амалӣ намудани орзу ормонҳои ҳазорсолаи занони тоҷик гардид. барномаи рангини омода намудани ансамбли сипари вазорати корҳои дохилӣ ва иштироки фаъолонаи дигар ҳунармандони шинохтаи мамлакат ба чорабинии идонаи вазорат шукӯҳу ҷилои дигар бахшид. имрӯз бо ибтикороти қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар кохи шарафи маркази таълимии пойтахт чорабинии фарҳангии фароғатӣ таҳти унвони зиндагӣ аз модар сарчашма мегирад баргузор шуд. дар чорабинии идона роҳбарияти қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон, хизматчиёни ҳарбӣ ва оилаҳои онҳо, кормандони донишкадаи олии сарҳадӣ иштирок намуданд. тавре таъкид гардид зан модар оилаҳои ҳастӣ ва роҳнамои зиндагӣ мебошад. ҳамин аст ки давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба ин табақаи ҷомеа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда ҷиҳати баланд бардоштани
мақоми зан дар ҷомеа чандин барнома ва қонунҳоро ба тасвиб расонидааст. амалӣ гардидани он нишонаи возеҳи эҳтиром ба занону бонувони кишвар аст. нутиқон ҳамчунин доир ба дастоварду комёбиҳои занон дар ҳифзи марзу бӯми кишвар ибрози сухан карда саҳми онҳоро дар пешрафт ва суботу оромии мамлакат нег манидод намуданд. дар қисмати тантанавии чорабинӣ ба як қатор занони коргару хизматчиёни ҳарбӣ сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ ва нишонҳои сарисиннагии 15-солагӣ ва 20-солагии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. барномаи фарҳангии гурӯҳи ҳунармандони ансамбли марзбони қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллӣ ки аз суруду таронаҳои модарона иборат буд ба чорабинӣ таровати тоза зам намуд. агар калимаи модар аз 5 ҳарф таркиб ёфта бошад, зери мафҳуму муҳтавои он як ҷаҳон маънӣ, шукӯҳу шаҳомат нуфтааст. бузургии модар пеш аз ҳама дар он таҷассум меёбад ки ӯ чароғи хонадон, идомадиҳандаи насль, тарбияткунанда ва ба камол расондани фарзанд, инчунин нигоҳдорандаи забон, таърих ва фарҳанги миллӣ мебошад. дар ҷамъомаде ки бахшида ба рӯзи модар дар кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид, таъкид карда шуд ки имрӯз дар ин ниҳод шумораи зиёди занон бо иродаи қавӣ дар паҳлӯи мардон фаъолият доранд. имрӯз модари тоҷик дар баробари оне ки масъулияти бузург яъне тарбияи фарзандро ба дӯш дорад, ба ин нигоҳ накарда бо заҳмату фаъолияти дучанд саҳми худро дар пешрафти тоҷикистони соҳибистиқлол мегузорад. халқи тоҷик ҳамчун миллати соҳибфарҳангу тамаддунофар дар давраҳои гуногуни таърих муаррифӣ гардааст ва одоби оиладорӣ, муносибатҳои хуби хонаводагӣ ва таълиму тарбияи дурусти фарзанд аз суннатҳои неки қадимаи тоҷикон мебошад. ин анъаноти аҷдодӣ аз домони поки модар сарчашма гирифта тавассути меҳри азалияи ӯ ба наслҳои имрӯзу фардо ҳамчун мероси гаронбаҳо ҳифз мегардад. дар ҳақиқат нақши занон дар пешрафти ҳама соҳаҳо бузург буда, онҳо дар баробари ба вой расондан ва тарбия намудани фарзандон корҳои давлатию ҷамъиятиро низ бо сарбаландона иҷро менамоянд. тақдими тӯҳфа ва ифтихорнома ва сипоснома аз ҷониби кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба занони фаъол ва саҳмдошта дар рушду пешрафти фаъолияти ин сохтор ҳузури иштирокдорони маҳфилро рангин намуда, ҳар як зан модарро баҳри кӯшиши ҳамаҷониба дар самти тарбияи насли созанда ва ободкор ва саҳми бештар гузоштан дар шукуфоии тоҷикистон дучанд сохт. дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи шининшоҳ шоҳтемур низ ба ифтихори рӯзи модар ҷамъомади тантанавӣ доир карда шуд. зимни сухани табрикотӣ бахшида ба рӯзи модар таъкид карда шуд ки дар ин муассисаи олии таълимӣ шумораи зиёди бонувон фаъолият менамоянд ки онҳо дар рушди илми донишгоҳ ва баланд бардоштани сифати таълиму тарбия нақши муассиру созанда доранд. ҳанӯз аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон нуфузу мақоми зан дар ҷомеа баланд гардида, махсусан дар партави сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат таваҷҷӯҳ ба фаъолияти ҷамъиятию соҳавии бонувон зиёд гардид. дар воқеъ солиму бардам ба камол расондани фарзанд соҳиби маърифат, илму дониш, одоби намунавӣ ва касбу ҳунар гардондану дар оянда ба нафъи ҷомеа хизмат намудани ӯ натиҷаи заҳматҳои шабонарӯзии модар аст. зикр карда шуд ки таъмини ҳуқуқу манфиатҳои модарон аз рӯзҳои аввали истиқлоли давлатӣ зери таваҷҷӯҳи махсуси давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад. интихоби роҳи рост, сарфи қувваву нерӯ баҳри иқболи баланд, некиву накӯкорӣ ва боз чанд хислатҳои беҳтарини инсониро ки танҳо модар барои фарзанди ба ҷону дил баробари хеш орзу мекунад, дар шеъру тарона ва саҳначаҳои ҷолиби диққату сурудҳои аҳли ҳунар таҷалло гардиданд. имрӯз чун дигар муассисаҳои олии таълимӣ дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон низ бо иштироки васеъ омӯзгорону донишҷӯён рӯзи модар дар сатҳи баланд таҷлил гардид. нахуст раёсати донишгоҳ кулли бонувоне ки дар ин боргоҳи илму маърифат ва касбу ҳунар фаъолияти арзишманд доранд ба муносибати иди модарон таҳният гуфта, зимни суханронӣ аз қадру манзалати зан модар ва нақшу мақоми ӯ дар ҷомеа ибрози андеша карданд. зикр шуд ки таҷлили рӯзи модар нишони эҳтирому арҷгузорӣ ба хидматҳои шабонарӯзии ин олиҳаи меҳр, сарчашмаи ҳаёт ва сафобахшандаи рӯзгор мебошад. дар чорабинӣ оид ба нақши зан модар дар солиму баркамол ба воя расонидани фарзанд ва дар ин замина соҳиби одобу маърифат, илму дониш, касбу ҳунар ва дар оянда ба ҷомеа хидмати шоиста кардани ӯ ибрози андеша карда шуд. ба таъкиди иштирокдорон дар заминаи таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нақш ва мақоми зан дар ҷомеа ба маротиб боло рафта, таъмини иштироки фаъолонаи онҳо дар идоракунии давлат ва аз ҳисоби духтарон омода кардани кадрҳо рӯз то рӯз бештар мегардад. натиҷа ҳамин аст ки ҳоло дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа занону бонувони тоҷик муваффақона кору фаъолият доранд. бо амалӣ кардани чунин иқдомҳои беназир ҳукумати мамлакат мавқеи занонро дар пешрафти
توفه‌های اقتصادی و اجتماعی تحکیم بخشیده نیروی بنیادکارانه آنها را بر رشد و رونق بخش‌های گوناگون جامعه روانه می‌نماید. با مقصد در سطح بلند تجلیل نمودن روز مادر در دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان آزمون مادر فرشته حیات اعلان شده در بین فاکولتت‌ها گذرانده شد. امروز غالبان معین شده با تحفه‌های خاطره‌آویز سرفراز گردیدند. همچنین کلی بانوانی که در دانشگاه فعالیت باثمر و نظررس دارند با مکافات پولی یک وقتینه قدرشناسی گردیده به چند از آموزگاران صاحب تجربه تحفه‌های ارزشمند تقدیم کرده شد. در فرجام جمع آمد تنتنوی به افتخار روز مادر شعبه فرهنگ دانشگاه در یکجایی با گروه دانشجویان هوسکار بهر فراغت و خوشحالی اشتراکداران چهاربینی دستگل سرود و ترانه‌های سرشار از مهر و محبت صمیمی نسبت به زن مادر، شعر و غزل و صحنه‌های جالب و دیدنی هجوی پیشنهاد کردند. پاس داشتن عزت و احترام مادر و ارج گذاشتن به مقام و منزلت او قرض مقدس هر یک انسان بوده. پاداش زحمت و بیدارخوابی مادر فقط اعمال پسندیده، رفتار شایسته و فضیلت‌های نیک هر یک فرد سالم فکر و با ننگ و ناموس است. جمع آمد ادانه بخشیده به روز مادر در سرایست خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با اشتراک بانوان و زنان با یک شکوه شماد ادانه تجلیل گردید. طور ذکر شد استقلالیت دولتی شرایط فراهم آورد که زنان در رشد ساحه‌های گوناگون مملکت سهم گذارند. در نوبت خود دولت و حکومت تاجیکستان نیز در طول سالهای استقلالیت به خاطر تحکیم مقام و منزلت و تامین رعایت حقوق‌های انسانی و کنستیتوسیونی زنان تمام تدبیرهای امکان‌پذیر را اندیشیده آنها را مطابق معیارهای جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی در عمل تطبیق کرده ایستاده است. سهم زنان کارمندان مقامات کارهای داخلی مملکت نیز از آن جمله ساحه آتش‌نشانی وابسته به سمت‌های فعالیتشان در تحکیم قانونیت و حفظ ترتیبات حقوقی خوب است. نتیجه چنین غمخواری و دستگیری دولت و حکومت است که حالا تاجیکستان بنا به اعتراف کارشناسان از لحاظ شماره نمایندگان بانوان و دختران در همه شاخه‌های حکومت دولتی یکی از جایهای نمایان را اشغال می‌کند. در آخر از جانب مسئولین برای فعالیت خوبی کاری با یک چند زنان سرریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با رتبه‌های خدمت داخلی، افتخارنامه و مکافات‌ها قدردانی کرده شدند. مادر ارزنده همه گونه احترام، قدرشناسی و دوستداری میباشد، زیرا او مهربانترین انسان برای هر یک شخص بوده. کوشش به خرج میدهد که فرزندش صاحب آداب و معرفت شود، علم و دانش و کسب و هنر آموزد و در آینده برای جامعه خدمت سزاوار و شایسته انجام دهد. بخشیده به روز مادر در مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی نقلیات اتومبیلی شهر دوشنبه نیز جمع آمد ادانه با اشتراک آموزگاران و دانشجوی دختران در سطح بلند برگزار گردید. طور ذکر شد حکومت جمهوری تاجیکستان نیز هنوز از اول سالهای صاحب استقلالی به این قشر جامعه تکیه نموده یک قطار برنامه و استراتژی مهم را عملی نمود. در آخر چهاربینی از جانب جوان دختران برنامه فرهنگی پیشکش اشتراکچیان گردانده شد. باباکان نمیزاده، مقصد اخبار. در شهر ناحیه ولایت مختار کوهستان بدخشان بخشیده به روز مادر با اشتراک وسیع زنان و مادران صاحب قدران مهنت چهاربینی‌های معرفتی فرهنگی برگزار گردیدند. گزارش خبرنگاران ما. چهاربینی تنتنوی با صدا دادن سرود ملی آغاز گردیده. رئیس نایه از مهربانی‌های زن مادر یادرس شده اظهار داشت که امروز دقت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به مقام زن در جامعه و حرمت احترام مادر تاجیک به اندازه می باشد. این اقدام پیشگرفته پیشوای ملت را زنان ناحیه سرمشق کار خود نموده فعالیت آنها در تمام سمت‌ها چه در ساحه معارف، در ساحه ورزش و خدمت دولتی نظر است می باشد. در دوران صاحب استقلالی کشور از طرف دولت و حکومت برای زنان مادران شرایط‌ها مهیا گردیده آنها در برابر زن مادر بودنش هم صاحب کار و هم ساختمانچی بوده برای دولت و ملت خویش خدمت می‌کنند. در چهاربینی نورسان شعرها را در وصف زن مادر قرائت نمودند. اینچنین از طرف رئیس ناحیه برای فعال زنان ناحیه که در کارهای جمعیتی پیوسته سهم ارزنده می‌گذارند افتخارنامه‌ها و تحفه‌های خاطره‌ای سپرده شدند. برنامه رنگین کنسرتی انجام بخش چهاربینی گردید. در قصر فرهنگ ناحیه ریشون روز مادران با جلب بانوان هنرمند و صنعتکاران بخش فرهنگ ناحیه دایر گردید. پیش از جمع آمد تنتنوی نمایندگان بانوان هنرمند 6 جماعت دهات ناحیه ریشون هنر دسترخوان‌آرایی خود را منظور جمع آمدگان گردانیدند. بعد نمایش آزمون کدبانوی بهترین در تالار قصر فرهنگ جمع آمد تنتنوی برگزار گردید. حکومت جمهوری تاجیکستان و شخصا اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان
محترم امام علی رحمان در کوشش آنند که هرچه بیشتر زنان را به کارهای مفید و دولتداری جلب نمایند. سال از سال تعداد بانوان رهبری کننده افزوده ایستاده است که در رشد خواجگی خلق جمهوری سهم باسزا دارند. به مناسبت روز مادران، بانوانی که در رشد خواجگی خلق ناحیه ریشون سهم باسزا گذاشتند با افتخارنامه های رئیس ناحیه و اداره و مؤسسه های مستقر در ناحیه ریشون قدردانی شدند. نمایندگان بانوانی که سالیان دراز عمر با برکت آنها صرف خدمت وطن گشته است، صاحب فخرنامه ها و مکافات های پولی و مالی گشتند. در این روز سعید به بانوان نیازمند از طرف وزارت کارهای داخلی و دیگر اداره و مؤسسه های دولتی یاردم یک وقته پولی و مالی رسانیده شد. روز مادر در مرکز مأموری ناحیه ریشون با برآمد هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه انجام پذیرفت. امروز بخشیده به روز مادر در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان چورابینی‌های فرهنگی برگزار گردیدند که در آن سابقه‌داران ساحه، صاحب کارزنان و دیگر نمایندگان تشکیلات و مؤسسه‌ها اشتراک نمودند. گزارش همکاران ما در این خصوص. با افتخار جشن روز مادر در صحن قصر فرهنگ ناحیه دنغره نمایش هنری بانوان هنرمند پیشکش تماشابینان و مسئولین گردانیده شد. در این نمایش تشکیلات‌های جمعیتی و ولایتی و زنان و مادران هنرمند اشتراک نموده با هنر دوزندگی و زرگری و اجرای دیگر هنرهای خلقی ثابت نمودند که زنان و مادران ختلانی برابر تربیت فرزند اینچنین دارای هنرهای خیلی زیاد نیز میباشند. رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده و دیگر مهمانان از آن دیدن نموده به هنر خوب و زیبای بانوان ختلان زمین بهای بلند دادند. بعد از نمایش در طور قصر فرهنگ بخشیده به روز مادر مراسم تنتنوی دایر گردید که در اول رئیس ولایت زنان و مادران را به این سنه پرافتخار تبریک نموده سهم زنان و مادران را در پیشرفت تمام ساحه‌های خواجگی خلقی ولایت نظر رس ارزیابی نمود. از جمله قید نمود که زن مادر اولیه زیبایی، آفرنده حیات انسانی بوده، گرمی خاندان و چراغ روشن زندگی میباشد. ضمن برآمد ابراز گردید که 49.7% اهالی ولایت را زنان تشکیل داده نمایندگی شایسته آنها در مقامات نمایندگی و اجرایی محلی حاکمیت دولتی تامین کرده شده. 1 نفر زن عضو مجلس ملی و 6 نفر زن وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، 24 نفر وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت، 337 نفر وکیل مجلس های وکیلان خلق شهر و ناحیه ها و 137 نفر وکیلان مجلس های جماعت های شهرک و دهات میباشند. در سمت تجارت شماره زنان صاحبکار انفرادی فعالیت کننده در قید مقامات انداز 17541 نفر را تشکیل داده. از این 12425 نفر با شهادتنامه و 5116 نفر با پتنت فعالیت می‌نمایند. با مقصد دستگیری هنرمندان و رشد هنرهای ملی در سال 2020 30 نفر زنان و دختران صاحب کسب ولایت با مبلغ 700,000 سومانی سزاوار گرانت پرزیدنتی شدند. زنان ولایت ختلان تمام دانش و نیروی خود را بهر حفظ ارزش‌های مقدس دولتداری ملی روانه کرده سیاست پیشوای معظم ملت را در عمل تطبیق نموده ایستادند. سپس همچون رمز قدرشناسی با یک چند نفر فعال زنها که سهم ارزنده در رشد ساحه‌های گوناگون و اشتراک فعالانه در چورابینی‌های جمعیتی و سیاسی دارند با سپاسنامه و تحفه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان سرفراز گردانیده شدند. در آخر دستگل سرود و ترانه‌های رنگارنگ از جانب هنرمندان ریاست فرهنگ ولایت منظور اشتراکیان چورابینی گردانیده شد که باعث فرحمندی و خوشحالی اشتراکیان چورابینی امروزه گردید. صلاح‌الدین نعمتов، محمودجان زیاویدین برای برنامه اطلاعاتی اخبار از ناحیه دنغره. ساکنان کلابشهر بوستانی روز مادر را با شکوه شهامت خاص در تالار قصر فرهنگ تجلیل نمودند. ضمن برآمدها قید گردید که زن مادر سزاوار همه گونه احترام و قدرشناسی می باشد. امروز حکومت جمهوری تاجیکستان در سیمای زن نیروی سازنده جمعیت امروزه را دیده سهم زنان را در رشد کشور مهم ارزیابی می نماید، زیرا زن تاجیک در همه جبهه‌های حیات کشور فعالانه شرکت ورزیده در پیشرفت آن نقش مهمی را می‌گذارد. گذاشتن به مقام و منزلت، قدر و قیمت و عزت و احترام به مادران قدر فرزندی هر یک انسان است. با مقصد گرامی داشت قدر و منزلت مادران به فعالان و سابقه‌داران، آنهایی که سهم گذاشتند در تعلیم و تربیت نسل جوان، اشتراک فعال در کارهای جمعیتی، ساختارهای قدرتی، با افتخارنامه و تحفه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی و حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر کلوب سزاوار گردانیده شدند. سرود و ترانه‌های دلشوب شعبه فرهنگ و تئاتر مسکه موسیقی به نام سیدعلی ولیزاده که ترانه‌گر وصف مادر بودند پیشکش تماشابینان گردیدند.
زنان بانوان ناحیه شمس‌الدین شاهین هم بوبر کردن لباس‌های ملی از جمله چکن و گلبست و اطلس و ادرس که خاص این مردم کوهستانند روز مادر را در قصر فرهنگ در سطح بلند خاطرمان استقبال نمودند. چورابینی نخست از نمایش لباس‌های ملی اطلس و ادرس به بر کرده گلدختران آغاز گردید. دولت و حکومت تاجیکستان در سیمای زن نیروی سازنده جمعیت امروزه را دیده سهم زنان را در رشد کشور روشن ارزیابی می‌نماید، زیرا امروز زن تاجیک در همه جبهه‌های حیات کشور فعالانه شرکت ورزیده در پیشرفت آن نقش مهم می‌گذارد. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شمس‌الدین شاهین با مقصد عملی نمودن دستور سپردشوی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان جهت بلند برداشتن مقام زن در جامعه و هرچه بیشتر به کارهای جمعیتی جلب نمودن زنها کارهای زیادی را به انجام رسانیده است. نیست ساحه‌ای که در آن زنان فعالیت نداشته باشند. با باوری کامل میتوان گفت که زنان و دختران با ناموس ما چون اعضای کامل حقوق جامعه در ایجاد زندگی پرصفای پرسعادت، بنیاد جمعیتی سالم، رشد نموی تمامی ساحه‌های خواجگی خلق، بلند برداشتن سطح معرفت و معنویات مردم نقش ناتکرار خواهند گذاشت. سرود و ترانه‌های دلاشوب صنعتکاران که سراپا وصف مادر و ترانه‌ی بهار بودند پیشکش تماشابینان گردیدند. رحمت علی نظری، ایرج قربانعلی، ناحیه شمس‌الدین شاهین، اخبار. بس و رمزی است که جشن روز مادر برابر آغاز زندگی تازه، احیای طبیعت و ایام شکفتن‌ها و رستن‌ها راست می‌آید. در جمهوری تاجیکستان زنان و بانوان مقام و مرتبه خاص داشته این سنه فرخنده هر سال با نظرداشت ارج گذاشتن بر رسالت آفرندگی و زندگی ساز مادران تجلیل می‌گردد. در ناحیه وخش جشن روز مادر با شکوه گرامی داشته شد. طور تاکید گردید سرور دولتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتیشان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان باز هم به مسئله بلند برداشتن مقام زنان در جامعه توجه کرده در می بعد نیز چاره‌های ضروری اندیشیده خواهند شد. در ناحیه وخش بیش از 70% کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های گوناگون را بانوان تشکیل می‌دهند. از 40 نفر وکیلان ناحیه بیشترشان زنان می‌باشند. 90% کارمندان بخش معارف و تندرستی از حساب زنان دانسته می‌شوند. در روز جشن مادر مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وخش به بانوان سابقه‌دار و قهرمانان عرصه مهنت همچنین به فعال زنان و صاحب کار زنان ناحیه افتخارنامه‌ها تقدیم نمودند. مقامات اجرایی حکومت دولتی به نمایندگی از 300 نفر زنان زحمت طلب و مسئولیت شناس در ایفای وظیفه‌های خدمتی همچون رمز بهار و عید مادران قدرشناسی کردند. در فرجام هنرمندان شعبه فرهنگ ناحیه وخش با سرود و ترانه‌های سرشار از وصف و ستایش پاک مادران خاطر آنها را بالیده گردانیدند. در ناحیه خراسان نیز جشن روز مادر با برگزار کردن محفل و تدبیرهای فرهنگی استقبال گردید. طور ذکر شد زنان و مادران تاجیک با پاکطینتی و انسان دوستی و اقدام‌های سازندگی و زحمت پسندی در رشد و نموی وطن اجدادی حصه سزاوار می‌گذارند. قریب 50% ساکنان ناحیه خراسان را طایفه زنان تشکیل می‌دهد. بانوان و مادران ناحیه خراسان با قناعتمندی از سیاست آبادکارانه سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زحمت می‌کشند تا نفوذ کشور تاجیکان در عرصه بین المللی به مراتب بلند گردد. در فضای ادانه به بانوان پیشقدم، زنان راهبر، صاحب کار زنان، نمایندگی زنان از حساب بخش معارف و تندرستی و سهامداران زمین افتخارنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه خراسان تقدیم کرده شد. در دانشگاه دولتی بختر به نام ناصری خسرو نیز همساله جشن روز مادر را با راه‌اندازی کردن چاره‌بینی‌های علمی عمومی برگزار نمودن آزمون‌های گوناگون تجلیل می‌نماید. طور ذکر گردید امروز زنان و بانوان تاجیکستان در زمینه‌های گوناگون راهبری، مقامات عالی قانونبرار، حاکمیت سودی و اجراییه فعالیت بانظام کرده در پیشرفت علم و دیگر ساحه‌های خواجگی خلق سهم مناسب می‌گذارند. رئیست دانشگاه دولتی بختر به نام ناصری خسرو همچون با نفوذترین مخزن معرفت کادرها را تربیت نموده مخصوصاً جوان دختران لیاقتمند ناحیه‌های دوردست را مورد توجه همیشگی و ارجگذاری قرار می‌دهند. دوام یک چند سال اخیر صف عالمان جوان از حساب زنان در دانشگاه دولتی بختر افزایش یافته. آنها در آزمون‌های سطح بلند
بین المللی کشور توجیکان را در عرصه عالم معرفی می نمایند. طور اشاره کرده شد آبادی وطن و تقدیر میبده آن از حساب فرزندان باننگ و ناموس، خودآگاه و خودشناس و دانشمند و با تجربه مربوطی دارد. رئیست دانشگاه تربیت نمودن جوانان را در روحیه میهندوستی و وطن پروری رسالت کسبی خویش می‌دانند. ضمن معروضه ها اطراف بجا آوردن احترام خاصه زنان و مادران و ستایش بزرگی زن مادر در ادبیات اظهار نظر کرده شد. در آستانه گرامی داشت از جشن روز مادر رئیست دانشگاه دولتی بختر به نام نصیر خسرو به آموزگاران و دانشجو دختران که در آزمون‌های ولایتی و جمهوریوی شرف بارگاه معرفت ختلان را حفظ می‌کنند قدرشناسی نمودند. با جوان دخترانی که در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است تاجیکستان وطن عزیز من و بسیار سبقت‌های علمی و ذهنی شرکت نمودند افتخارنامه‌ها تقدیم کرده شد. در ناحیه دوستی نیز جشن روز مادر را تجلیل نمودند. طور ذکر شد با شرافت صاحب استقلالی عید مادران با اصالت ازلیش احیا گردید و اکنون ملت تاجیک همچون مردم صاحب تمدن و صاحب فرهنگ از گذشته این جانب احترام مادران را گرامی خواهند داشت. زنان با عنوان ناحیه دوستی در تحکیم بخش و ساحه‌های گوناگون ناحیه حصه سزاوار می‌گذارند. تنها در ساحه معارف ناحیه دوستی بیش از 60% کارمندان را معلمه‌ها تشکیل می‌دهند که در تعلیم و تربیت نسل نورس حصه سزاوار دارند. با جانبداری از سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان هدف دارند که جوانان ناحیه را با فضل و دانش و خودشناس و خودآگاه تربیت نمایند. در فضای ایدانه به آموزگاران سابقه‌دار، مادران غمخوار و بانوان فعال و صاحب تجربه افتخارنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دوستی و سپاسنامه‌های شعبه معارف ناحیه تقدیم کرده شد. نقش زنان و مادران در تحکیم و رشد جامعه، بنیاد عائله سالم، تعلیم و تربیت فرزندان و افزایش اعتبار خاندان نهایت مهم و ارزشمند میباشد. با درک این معنی و احترام به زن مادر در ناحیه میر سعید علی حمدانی با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی بخشیده به روز مادر در مؤسسه تحصیلات میانه رقم 12 جماعت دهات قهرمان ناحیه تحت عنوان مهر مادر چهاربینی معرفتی و فرهنگی دایر گردید. در این تدبیر با تشبث بخش کار با زنان و عائله نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی شعبه معارف، اگنتی مهنت و شغل اهالی و جماعت‌های دهات ناحیه نمایش هنرهای ملی، آزمون کدبانوی بهترین و تصویر رسمی بهترین در موضوع روز مادر تشکیل کرده شد که در آن جوان دختران به عنوان هنرمند محصول مهنت و نمونه هنر و مهارت خویش را پیشنهاد حاضرین گردانیدند. در چهاربینی دانه تاکید شد که زن مادر پاسدار زبان ملی است، بنابراین باید هر یک مادر در برابر خوب دانستن زبان، تاریخ و ادبیات و فرهنگ ملی در بابت پاک و بی‌آلایش نگاه داشتن زبان، حفظ ارزش‌های والای فرهنگی و در رویه خویشتن‌شناسی و وطن دوستی و حس افتخار ملی تربیت و به کمال رسانیدن فرزندان اهمیت جدی ظاهر نماید. زیرا یکی از عامل‌های اساسی پیشرفت جامعه تربیت درست فرزند به شمار رفته. در این عمل نقش عائله همچون نهادی با اعتماد نهایت مهم است. در این تدبیر با مقصد تحکیم این گفته‌ها اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است محبت شریفова و دیگر به عنوان فعال ناحیه برآمد کرده دانش اندوزی و مسئولیت والدین را در تربیت اخلاقی و معنوی جامعه مفید ارزیابی کردند. بخشیده به روز مادر در این روز 20 نفر به عنوان سابقه‌دار مهنت برای زحمت‌های چندین ساله در رشد ساحه خواجگی خلق ناحیه قدرشناسی کرده شد. در اساس نقشه چهاربینی مقامات اجرایی حکومت دولتی در جماعت دهات دشتی‌گلای ناحیه نیز جشن روز مادر به طور پرشکوه تجلیل کرده شد. به خاطر ارج گذاشتن به قدر و منزلت زن مادر، احیا و رشد عنعنه‌های ملی، بلند برداشتن معرفت عائله‌داری و آماده کردن جوان دختران به حیات مستقل در تالار قصر فرهنگ دهات مذکور گوشه نمایشگاه تشکیل کرده شد که در آن زنان به عنوان دهات محصول مهنت خود را به معرض داشتند. طور مسئولین ابراز داشتند در جماعت دهات دشتی‌گلا سهمی به عنوان در رشد ساحه معارف، تندرستی، فرهنگ و کشاورزی خیلی نظررس است. با ابتکار جماعت دهات در این روز به 4 نفر طفل نوزاد شهادتنامه تولد تقدیم کرده شد. در ادامه سلسله چهاربینی‌ها بخشیده به روز مادر واخری نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه میر سعید علی حمدانی با دانشجویانی که طبق کوتا پرزنتی در دانشگاه دولتی کولاب و دانشکده تکنولوژی و منیجمنت اینواسیونی شهر کولاب به تحصیل فرا گرفته شدند دایر گردید. در این تدبیر حاضرین اوید به غمخوری و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به ادامه تحصیل جوان دختران و آماده کردن متخصصان لیاقتمند
қувватманд баромад карда иброз доштанд ки ҳамасола шумораи муайяни ҷавондухтарон ҷавонписарони ноҳия тибқи квотаи президентӣ дар донишгоҳу донишкадаҳои олии кишвар ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. Дар фарҷом аз ин чорабинӣ донишҷӯ-духтарон аз тарафи намояндагони мақомоти иҷрокунандаи давлатии ноҳия Мир Саидалӣ Ҳамадонӣ қадршиносӣ карда шуданд. модар офарандаи ҳаёт, нерӯбахши рӯҳу ҷон ва дастгиру нигаҳбони фарзандон аст. ба хотири арзгузорӣ ба қадру манзалати зан модар ва эҳтироми воло нисбат ба ин пайвандгари наслҳо дар ноҳияи восеъ низ таҳти унвони модар сарчашмаи меҳру муҳаббат чорабинии идона доир гардид. дар доираи тадбирҳои ҷашнӣ ҷавондухтарон ва бонувони ҳунарманди ноҳия бахшида ба солҳои рушди деҳо, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ маҳсули меҳнати хешро пешниҳоди ҳозирин гардониданд. зикр шуд ки мо эҳтироми амиқу арзгузории хосияи худро ба бузургиву зебоӣ ва азамату олиҳиматии модарони поксиришту офарандагони ҳаёти инсонӣ собит месозем, зеро аслу ҷавҳари рӯзи модарро муҳаббат, самимият, покиву садоқат ва ҳурмату эҳтироми беандоза ба зан модар ташкил медиҳад. агар ободию суботи ҷомеа аз осоишу оромии ҳар як оила вобаста бошад, ободии ҳар хонадон аз рӯҳияи солиму созанда, сатҳи маърифат ва хушнудии зан модар ибтидо мегирад. дар ин тадбир беш аз 40 нафар бонувон ва собиқадорони меҳнат бо сипосномаҳои мақомоти иҷрокунандаи давлатӣ, нишони омӯзгори фахрии ноҳияи восеъ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ карда шуд ва чорабинии идона бо барномаи фарҳангии меҳри модар иборат аз суруду тарона ва пешниҳоди намоишномае ки он садоқату вафодорӣ ва олиҳиматии зан модарро таҷассум менамуд хотирмон анҷом ёфт. дар ноҳияи Носири Хусрав бахшида ба рӯзи модар чорабинии идона баргузор карда шуд. зимни баргузории ҷамъомади тантанавӣ баромадкунандагон дар симои модарону бонувони ноҳия кулли занону модарони тоҷикро ба ин санад табрику таҳният гуфта ёдовар гардиданд ки имрӯз занон дар тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва хизмати давлатӣ нақши бисёр арзишманд доранд. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар нақши занони бофарҳангу соҳибмаърифат инчунин иштироки онҳо дар таҳия ва амалӣ сохтани барномаҳои рушди иқтисодию иҷтимоӣ низ назаррас мебошад. ҳукумати кишвар дар сиёсати худ ташаббусҳои созандаи бонувону духтарони соҳибкору ҳунарманд бо маърифату ватандӯст ва худогоҳу худшиносро ки пояҳои давлатдории миллиамонро таҳким мебахшанд дастгирӣ менамояд. воқеан ҳам модар гавҳорау оламро бо ҳам мепайвандад. рисолати пурзаҳмати парвариши наслҳоро ба дӯш кашида бо сиришту замири покаш барои ҳастии фарзанд, ободии хонадон ва осоиши ҷомеа талош менамояд. дар ин рӯз як зумра занону бонувони ноҳияи Носири Хусрав ки бо фаъолияти пурмаҳсули хеш дар рушду инкишофи ноҳия саҳми арзанда доранд, бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравии идона сарфароз гардонида шуданд. ҳамчунин ба хотири гиромидошти рӯзи модар дар қасри фарҳанги ноҳияи Шаҳритуз низ чорабинии идона доир карда шуд. дар ин рӯз занону модарони фаъоли ҳама идораву ташкилотҳои ноҳия ширкат карда аз қадрдониҳои ҳукумати мамлакат изҳори миннатдорӣ намуданд. модар офарандаи ҳаёт, пайвандгари наслҳо, сарчашмаи меҳру муҳаббат ва нерӯбахши рӯҳу ҷон мебошад. зимни баргузории чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи модар дар ноҳияи Шаҳритузи вилояти Хатлон гуфта шуд ки айни замон дар ноҳия беш аз 65 000 нафар занону бонувон кору фаъолият намуда дар ҷомеаи кунини мақому мавқеи сазовор доранд ва арзишҳои оиладорӣ, инсонӣ ва миллиро дар миёни фарзандони худ ва ҷамъият бо масъулияти баланд тарғиб менамоянд. қобили қайд аст ки дар ноҳияи Шаҳритуз низ кам нестанд заноне ки дар бунёдкорию созандагии даврони истиқлоли давлатии Тоҷикистон нақши арзанда гузошта бошанд ва имрӯз дар ҳама ҷабҳаҳои зиндагӣ мавқеи шоистаи онҳо эҳсос мегардад. дар сатҳи давлатӣ ва бо тантанаву шукӯҳи хоса ҷашн гирифтани рӯзи модар нишонаи эътибору эҳтироми зиёди давлат ва ҳукумати кишвар нисбат ба модарону занон мебошад, зеро нақши занону модарон дар ободии хонадон, тарбияи кӯдакону ба воя расонидани фарзандон, ба онҳо омӯзонидани забони модарӣ, одобу маърифат, парвариши эҳсоси баланди худшиносиву худогоҳӣ, ҳисси миллӣ ва ифтихори ватандорӣ беназир аст. дар арафаи ҷашни рӯзи модарон як гурӯҳ фаъолзанон ки бо кору пайкори худ дар рушди соҳаҳои мухталиф нақши муҳим гузошта истодаанд, аз ҷониби мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия бо ифтихорномаву тӯҳфаҳо сарфароз гардонида шуданд. воқеан ҳам қалби муҳаббатпарвари модар аст ки ба рӯҳафтодаву дилшикастагон умед
و به هر کدام ما بال پرواز و نیروی زندگی میبخشد. برنامه رنگین فرهنگی که از ترنم، ستایش و زحمت و مهر بی‌زوال مادر عبارت بود، به چورابینی امروزه شکوه و تراوت دیگر بخشید. خدایداد رجب، اسکندر سعید برای برنامه اخبار. در دایره برگزاری روزی مادر در ناحیه عبدالرحمن جامی مسئولین ناحیه به عیادت زنان کهنسال رفته با آنها تحفه‌های عیدانه تقدیم کردند و مواد خوراک کمک رسانیدند. مسئولین نخست به منزل حرمتبی خرچیه و ساکن جماعت دهات کلیل که از بهار 101 عمرش بهره‌ور می‌گردد تشریف آورده برایش مواد خوراک و تحفه عیدانه تقدیم نمودند. در ناحیه مادران کهنسال امور به سر میبرند که آنها در پیشبرد ناحیه سهمگذاری کردند. همچنین در این روز ساکن جماعت دهات اتفاق دولت پادشاه نیازوی 107 ساله از دستگیری مسئولین ناحیه بهره‌ور گردیدند. این زنی بزرگسال از دستگیری‌های راهبریت دولت اظهار سپاس نموده شکرانه آبادی و آسودگی مملکت را نمود. سپس در صحن قصر فرهنگ ناحیه نمایش هنرهای مردمی و طعام‌های ملی دایر کرده شد که آن محصول دستاوردهای معجزه آفر بانوان میباشد. با کدبانوگی خاص زنان نان‌های گوناگون حجم و دیگر طعام‌های ملی را پیشکش اشتراکداران گردانیدند. همزمان آنها توانستند در احیای هنرهای مردمی سهمگذاری نمایند. در آغاز چورابینی عیدانه بخشیده به روز مادر گفته شد که سهم مادر مقام و منزلت آن در جامعه نیک ارزیابی گردیده نقش زنان و مادران در تحکیم و رشد جامعه، بنیاد عائله‌های خوشبخت، تعلیم و تربیت فرزندان و افزایش اعتبار خاندان نهایت مهم و ارزشمند میباشند. با استقبال روز مادر به زنان فعال سابقه‌داران ساحه، اشتراکداران آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من، فروغ صبح دانایی کتاب است، افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی سپاریده شد. اهل فرهنگ ناحیه با دستگل سرود و ترانه‌های دلنشین در وصف بزرگی زن مادر، عالیه مهر و وفا، بهار فرخنده پی مرتب گردیده را پیشکش همگان نمودند که از بزرگی و قدر و منزلت زن مادر بازگویی می‌نمود. در ولایت سوق در همه سمت‌ها زنان و دختران مقام شایسته داشته در رشد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی سهمگذار میباشند. بخشیده به روز مادر در قصر ارباب و دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت برنامه‌های عیدانه با تمنیات سرشار مهر و محبت برگزار گردیدند. گزارش همکاران ما در این خصوص تهیه شده است. حکومت مملکت تشبس‌های بانوان کشور را من بعد نیز دستگیری کرده به خاطر جلب بیشتر آنها به وظیفه‌های راهبری کننده تدبیرهای علاوه‌گی را عملی می‌نماید. با این مقصد در پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به کمیته کار با زنان و عائله سپارش داده شد که لایحه استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان را برای سالهای 2021-2030 و نقشه عملی سازی آن را برای سالهای 2021-2025 تهیه و پیشنهاد نماید. در ولایت سوخت قریب 7000 نفر زنان و دختران در وظیفه‌های راهبری کننده از جمله 1265 نفر در مقامات دولتی فعالیت دارند. 33% وکیلان خلق ولایت سوخت را بانوان تشکیل می‌دهند. 650 نفر بانوان وکیلان مجلس‌های نمایندگان خلق ولایت، شهر و ناحیه‌ها و جماعت و شهرک میباشند. چون در همه دیگر ساحه‌ها فعالیت بانوان در رشد هنرهای خلقی ارزنده بوده، محصول هنری دست بانوان در بازار داخلی و خارجی معرفی می‌گردد. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت شماره زنان هنرمند صاحبان گرانت‌های پرزیدنتی و گرانت‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت زیاد گردیده. رشد هنرمندی عامل تأسیس جایهای کاری برای زنان و دختران محلی و درآمدناکی میباشد. در چاره‌بینی عیدانه به افتخار روز مادر با اشتراک زنان و دختران از همه 18 شهر و ناحیه ولایت که در قصر ارباب ولایت سوخت برگزار گردید، از نقش و موقع فعال بانوان در حیات جامعه ولایت تاکید گردید. اهل جامعه ولایت به مادر همچون آفرنده حیات، نخستین مربی و معلم فرزند، تربیتگر و عالیه زیبایی ارج و احترام می‌گذارد. تاکید یافت که مادر پیش از همه تربیتگری فرزند است. سالمی مادر سالمی کودک سالمی جامعه است. جامعه و تربیت فرزندان خوش اخلاق و سالم، صاحب معرفت و دارای کسب و هنر به مادر و به عائله تکیه می‌نماید. مادر به مثل گل و بهار پرنکهت و معطر است. با آغاز فصل بهار و استقبال نوروز عالم افروز، طبعا بودن روز مادران رمز نکوی شادی و شکوفایی است. این تمنیات در ولایت سوخت در وجود هر نفر هویدا است. در ولایت سوخت گروهی کلان زنان و بانوان سابقه داران که با کار و فعالیت عبرتند، زنان نمایندگان ساحه‌های گوناگون که به نشان دهنده‌های بلند استحصالی نائل گردیدند و اهل علم و فرهنگ و ضیا به مهربانی و قدرشناسی فرا گرفته شدند. راهبریت ولایت سوخت سابقه‌داران و زنان نمایندگان ساحه‌های مختلف را به مناسبت روز مادر شادباش گفته به آنها تحفه‌ها و گل‌های بهاری تقدیم نمودند.
احترام و ارزگذاری به زن مادر، صداقت و وفاداری به آفرینده حیات، پیوندگری نسل‌ها سرچشمه مهر و محبت و نیروبخش زندگی میباشد. جمع آمد ایدانه به افتخار روز مادر در شهر خوجند دایر شد با عنوان نمایندگان تشکیلات اداره‌های دولتی، مؤسسه‌های تعلیمی و طبی و زنان سابقه‌دار از بخش‌های گوناگون ساحه‌های خواجگی خلق اشتراک نمودند. باعث خوشبختی است که دوران استقلالیت به زنان نیروی تازه سازندگی بخشید. توجه به زنان بلند برداشتن مقام زن در جامعه رکن مهم سیاست دولتی گشت. این است که در شهر خوجند فعالیت زنان در رشد استحصالات، پیش بردن ساحه صاحبکاری، تشکیل کارخانه و کارگاه‌های استحصالی در برابر مردها نظررس است. در جمع آمد گروهی از بانوان فعال با تحفه‌ها قدردانی کرده شدند. چون این تمنیات و ارزگذاری به زن مادر در جمع آمدها و شادباشی‌های اهل جامعه شهر کانیبادام نیز تجسم گردید. در چاره‌بینی همگانی بخشیده به روز مادر از جانب رهبریت شهر قید گردید که محض در زمینه غمخواری و دستگیری‌های دولت و حکومت امروز تاجیکستان از لحاظ شماره نمایندگان بانوان دختران در همه شاخه‌های حاکمیت دولتی یکی از جایهای نمایان را اشغال می‌کند که کار پرثمر آنها در پیشرفت و شکوفایی کشور نظررس است. در شادباشی‌های نمایندگان اهل جامعه گفته شد که امروز بانوان تاجیک راهبر کاردان، محقق دانشمند، طبیب حاذق، صاحبکار موفق، تربیتگر و آموزگار مهربان با نیت پاک، دست و دل گرم در همه سمت‌های ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی سهم شایسته می‌گذارند. با چنین تمنیات وصف زن مادر در چاره‌بینی دانه در شهر کانیبادام زنان فعال قدردانی گردیده در سرود و ترانه‌های اهل فرهنگ و هنر بزرگی زن مادر وصف گردید. در عرفه تجلیل جشن مادران با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی از طرف شبکه کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه باباجان غفورov به خاطر قدرشناسی به خدمت‌های پزشکان جمع آمد ایدانه دایر کرده شد که در آن کارمندان ساحه تندرستی، مرکزهای سلامتی، بنگاه‌های طبی 12 جماعت دیهات ناحیه اشتراک نمودند. در سخن تبریکاتی مسئولین ناحیه و رهبریت ساختار شبکه کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه باباجان غفورov تاکید گردید که نقش ارزشمند زنان در پیشبرد عائله، تربیت فرزند، در راهبری و تندرستی سالمی اهالی کلان بوده رسالت خویش را در همه جاده در قطار مردان اجرا می‌نمایند. و همزمان قید گردید که در مرکزهای سلامتی، بنگاه‌های طبی، خانه‌های سلامتی 966 نفر کارمندان ساحه طب در پیشگیری بیماری‌ها، تشخیص و طبابت بیماران فعالیت دارند که قریب 80% آنها را زنان تشکیل می‌دهند. در جمع آمد ایدانه بخشیده به روز زن مادر، مسئولین ناحیه، نماینده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه باباجان غفورov از دستگیری‌های دولتی، توجه همیشگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان باید به بلند برداشتن مقام زنان در جامعه، جلب آنها به کارهای جمعیتی سیاسی و بنیاد عائله و تربیت فرزندان، دستگیری‌ها عاید به صاحب معلومات نمودن دختران، امتیازهای دولتی امثال تشکیل کوتای پرزیدنتی برای ادامه تحصیل، ادرارپلی‌ها و همزمان تأمین ختم کنندگان با جایهای کاری نظر و اندیشه‌های خویش را بیان نمودند و گفته شد که امروز در ساحه تندرستی، مرکز و خانه‌های سلامتی دیهات ناحیه باباجان غفورov ختم کنندگان کالج‌ها، دانشگاه‌های طبی تاجیکستان جلب گردیده موفقانه فعالیت دارند. در جمع آمد به خاطر قدرشناسی و خدمت‌های شایان در سالمی اهالی، گروهی از کارمندان ساحه تندرستی، مرکزهای سلامتی و خانه‌های سلامتی دیهات با سپاسنامه و تحفه‌های ایدانه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و شبکه کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه قدردانی کرده شدند. و همچنین به همه شرکت کنندگان جمع آمد ایدانه با عنوان کارمندان ساحه طب تحفه‌های ایدانه تقدیم گردید. محفل فرهنگی تمنیات ایدانه، سرود و ترانه‌ها در وصف زن مادر در اجرای هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه بازگوی مقام بلند داشتن زن مادر و دنیا آورنده و تربیتگری فرزند را افاده می‌کرد. در دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت نیز بخشیده به روز مادر چرابینی‌های فرهنگی برگزار گردیدند. گفته شد که با جسارت، شجاعت و شفقت مادران تاجیک فرزندان باننگ و آری ملت در روحیه وطنپرستی تربیت یافته بهر حمایت منفعت‌های ملی و دولتی تلاش می‌نمایند. گزارش در این خصوص در شهر وحدت بخشیده به روز مادر با ابتکار از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر با اشتراک زنان و بانوان فعال و سابقه‌دار چرابینی سودمند برگزار گردید. گفته شد که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان سال تا سال نقش زنان و بانوان در جامعه بیشتر گردیده. برای تقویت مقام بانوان از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه‌های دولتی تهیه گردیده است. از حساب بانوان لیاقتمند دهات و مرکز شهر وحدت عین زمان در حدود شهر 450 نفر زنان و دختران در وظیفه‌های راهبری کننده کار و فعالیت می‌نمایند. صاحبکاری وسیله بهترین برای غنی گردیدن اقتصادیات عائله و باز هم بلند برداشتن سطح اجتماعی جامعه محسوب می‌یابد.
مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت جهت رشد بخش خصوصی و به صاحبکاری مشغول گردیدن ساکنان از جمله زنان و دختران امکانیت‌های زیاد را فراهم آوردند. نزدیک به 1000 نفر زنان و دختران شهر وحدت عین زمان به صاحبکاری مشغولند. محض در زمان صاحب استقلالی آنها در برابر رسالت مادری بار دیگر ثابت نمودند که در رشد منبعه تاجیکستان صاحب استقلال پیوسته سهم می‌گذارند. با بهترین زنان و بانوان از جانب مسئولان چاره‌بینی در این روز با افتخارنامه، سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای سپاریده شد. محمد علی عبدالکریم شکرالله نورالله، وحدت اخبار. تطبیق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای بلند برداشتن مقام زن در جامعه، استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2011-2020 و دیگر سندهای معیاری و حقوقی در جمهوری تاجیکستان شرایط فراهم ساخت که نقش و موقع بانوان در جامعه بلند برداشته شده برابر حقوقی مردان و زنان تامین گردید. در ناحیه تاجیک‌آباد نیز در ارتباط با روز مادر چاره‌بینی ایدانه برگزار کرده شد. اطلاع داده شد که امروز در ناحیه تاجیک‌آباد اکثر کارمندان ساحه‌های معارف و تندرستی اجتماعی و بخش کشاورزی را زنان تشکیل می‌دهند. اشتراکچیان ضمن سخنرانی تاکید داشتند که نقش مادر مخصوصاً در تربیت، آموختن زبان، تاریخ و فرهنگ، دانش‌های معاصر و عموماً کمالات معنوی و اخلاقی نسل نورست برجسته میباشد. ذکر گردید که اصل و جوهر روز مادر را محبت و صمیمیت، پاکی و صداقت و حرمت و احترام بی اندازه نسبت به زن مادر تشکیل می‌دهد. زنانی که با فعالیت نظررس و مسئولیت جدی در پیشرفت ساحه‌های گوناگون ناحیه تاجیک‌آباد سهم گذاشتند، با افتخارنامه و تحفه‌های تأسیس نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه قدردانی کرده شدند. با نظرداشت خدمت‌های شایان مادران عزیز و گرامی و با مقصد قدرشناسی آنها، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهر نو چاره‌بینی با شکوه را برپا نموده زنان و بانوان در مجموع مادران سعادتمند این دیار تاریخی را که در رشد و پیشرفت جامعه و دانشمند و با معرفت به کمال رسیدن نسل آینده ملت زحمت میکشند قدرشناسی نمود. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهر نو در پیروی به سیاست موفق و با برای دولت و حکومت کشور با عملی نمودن تدبیرهای معین و مشخص در بلند برداشتن وضع اجتماعی و اقتصادی زن، مادر، حفظ حقوق عائله و مادر و کودک زمینه میگذارد. روز مادر یکی از خجسته عیدهای مردم تاجیک به حساب میرود و این جشن مردمی در دوران استقلالیت دولتی با صورت دیگر رسمی گردید. ارج و احترام گذاشتن به مادر از آثار نوبیرها سرچشمه گرفته و در بین خلق رشته‌های قوی دارد. هرچند شاعران و دانشمندان در وصف مادر گفتند و سوفتند، ولی به اندیشه اهل عالم چنین است که یک شبه رنج مادر که سر گهواره فرزند میکشد با اجرای هیچ یک عمل جبران کردن نخواهد شد. مادر در زندگی از خود میگذرد، به آینده نیک فرزند نظر میدوزد و امید میبندد. برنامه رنگین هنری که از جانب اهل صنعت ناحیه منظور بینندگان خاصه مادران ارجمند کرده شد، با اشتراکچیان روح الهام بالیده بخشیده آنها را با آینده باز هم درخشان مملکت و سعادت روزگار زندگی ساکنان ده چند ساخت. همراز عبدالمجید دلشادی خوشبخت، ناحیه شهر نو، اخبار. ادامه برنامه اطلاعاتی اخبار. در شهر ناحیه ولایت ختلان بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تدبیرهای آبادانی وسعت دارد. در همین زمینه بینای ریاست اگنتی تاجیکستان در واقع در شهر باختر نوسازی کرده شده، تشخیصگاه‌های ساحوی با تجهیزات معاصر مجهز گردیدند. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص تهیه شده است. با مقصد در سطح بلند تجلیل نمودن نوروز عالم‌افروز و جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، مسئولین مرکز استانداردیزاسیا، مترولوژیا، سرتیفیکاسیا و نظارت سودای ولایت ختلان کارهای آبادانی و سازندگی و کابلیزورکنی را صورت بخشیده در این سمت کارهای نظررس را به انجام رسانیدند. مشاهدان نشان داد که در مرکز نامبرده بینای کارخانه از تعمیر جاری برآورده شده برای قبول شهروندان و نوبتداران شرایط‌های معاصر زمانوی بنیاد گردیده است. همچنین برای آباد و زیبا گرداندن گرد و اطراف کارخانه درختان سایه افکن، گل و گلبوته‌ها شنیده شده به حسن این کارخانه زیبایی را ضمن نموده است. با مقصد عملی نمودن قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان در مرکز نامبرده 5 آزمایشگاه فعالیت می‌نماید. آزمایشگاه مسائل ساختمانی از سر نو تجدید و از نوسازی گردیده. عین حال کارهای ساختمانی و وصل و نصب نمودن تجهیزات سنجشی ادامه دارد.
бинобар иттилои масъулини озмоишгоҳ дар доираи ваколати худ сифати як қатор маҳсулотҳои сохтмонӣ аз ҷумла семент, қум, шағал, арматура ва дигар намуди маҳсулоти сохтмонӣ аз ташхис гузаронида мешавад. Барои ба талаботи стандартӣ ҷавобгӯ будани масъулияи сохтмонӣ дар ин озмоишгоҳ таҷҳизотҳои замонавӣ ва мутобиқ гардонидани озмоишгоҳ ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ рафта истодааст. Зикр бояд намуд ки дар маркази номбурда ҳамчунин озмоишгоҳи ташхиси маҳсулоти хӯрокворӣ, санҷиши воситаҳои ченак, санҷиши собкунакҳои обӣ ва ташхиси нуриҳои минералӣ ва нафтӣ фаъолият намуда бо тамоми шароитҳои зарурӣ ва таҷҳизотҳои муосири замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. Ҳар як ташхис дар доираи санаду меъёрҳои ҳуқуқӣ ва талаботи стандартҳои байналмилалӣ аз тарафи мутахассисони соҳа амалӣ карда мешавад. ҳамчунин барои фароҳам овардани шароитҳои корӣ ба кормандони маркази стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои вилоят масъулин пурра шароитҳои заруриро муайён намудааст. дар дораи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар муассисаҳои тандурустии мамлакат корҳои таҷдиду навсозӣ идома дорад. аз ҷумла бо мақсади баландбардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ дар муассисаи давлатӣ маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳии қафаси синаи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ чораҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус таҳия шудааст. муассисаи давлатии маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳии қафаси синаи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз сармуассисаҳои ҷумҳуриявӣ дар соҳаи хадамоти зидди силӣ ба шумор рафта, мақсади ташкилёбии он расонидани кӯмаки баландихтисоси тиббӣ оиди пешгирӣ, ташхис ва муолиҷаи бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳии қафаси сина, таҳия ва ҷорӣ намудани усулҳои илман ва амалан асосноки муосир мебошад. дар маркази мазкур мутахассисони баландихтисос фаъолият дошта баҳри ташхис ва табобати бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳии қафаси сина тамоми шароит ва имконоти мавҷуда фароҳам оварда шудааст. роҳбарият ва кормандони муассисаи давлатии маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳии қафаси сина ҳар ҳафта бо баргузории ҳашараҳои дастаҷамона ҷиҳати тозаву озода нигоҳ доштани атрофи муассиса, шинониндани гулу дарахтон корҳои назаррасро анҷом медиҳанд. дар доираи ҳашараҳои дастаҷамонаи кормандон токунун таъмири куллии шуъбаҳо, таъмини шуъбаҳои қабул ва ташхисгоҳ бо курсиҳои замонавӣ, кабудизоркунӣ дар ҳаҷми 2000 метри мураббаъ, сафолакпӯшӣ саҳни марказ дар масоҳати 1800 метри мураббаъ, 80 дарахти арча, 4000 дона гулҳои мавсимӣ шинонида шудааст. корҳои ободонӣ дар маркази мазкур ҳамарӯза вусъати тоза касб намуда, роҳбарияти муассиса азм дорад ки дар кӯтоҳтарин муддат марказро ба як гӯшаи боз ҳам зебо табдил диҳанд. бино ба иттилои масъулин, масоҳати умумии замини марказ 55 гектарро ташкил медиҳад ки он замини корам, боғот, боғи обӣ, тоғзор, чароғгоҳ, майдони дарахтзор ва ғайра иборат мебошад. зикр намудан ба маврид аст ки дар муассиса дар самти таъмини беморон бо маҳсулоти тару тоза аз ҷиҳати экологӣ безарар ҳар ваҷаб замини хоҷагии ёрирасони муассисаро самаранок истифода мебаранд. инчунин дар замини хоҷагии ёрирасони муассиса маҳсулоти кишоварзӣ киш карда шуда аз боғоти муассиса ҳосили хуб гирифта мешавад. мавзӯи дигар, дар мусобиқаи байналмилалии дзюдо Тошкан Гранд Слам 2021 ки 5 март дар маҷмӯи варзишии Ҳумо Аренаи пойтахти Ӯзбекистон шаҳри Тошкан оғоз гардид, варзишгари тоҷик Шаббос Сайдаброров дар вазни то 60 кило мақоми панҷумро касб кард. ба ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон 14 варзишгар шомил аст. шаҳри бештари мавзӯъ дар гузориши Раҳматшоҳи Обид. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем.